Lijep pozdrav! U ovom kratkom videu opisat ću kreiranje dijagrama toka podataka konteksta. Prvi korak je zapravo odabir podsustava iz PK matice za koje želite dalje raditi vaš projekt. Pa recimo da u ovom slučaju uzmemo proizvodnju i onda u tom slučaju gledamo sav ovaj horizontalni dio vezan uz proizvodnju. Za DTP konteksta imamo jednostavna pravila iz PK matice kako ga dobivamo. Preduvjet je svakako da je PK matica dobro napravljena, dakle da ono formalno odgovara, pa tako je dobro u tom slučaju ukoliko imate nekakve dvojbe oko PK matice na konzultacijama riješiti taj dio prije nego što idete na ovaj dio DTP, jer ako PK matica ne valja, ima nekakve velike greške, onda je problem i s DTP-om, kasnije onda i ERA model na koji nastavljate na DTP i slično. Kod DTP-a konteksta uvijek imamo samo jedan proces na dijagramu toka podataka konteksta i taj proces predstavlja cijeli podsustav. Pa ovdje smo rekli da je ovdje odabrana proizvodnja, može biti odabrani bilo koji drugi koji nije premali, koji ima nekakvih elemenata da kasnije možemo napraviti ERA model s najmanje 10 entiteta. Znači stavlja se u sredinu taj glavni proces koji predstavlja cijeli kontekst, cijeli podsustav koji gledamo i stavlja se samo njegov naziv kao glagol u infinitu kako smo i uvijek stavljali procese. Znači ovdje je nekakav tamo poslovni podsustav proizvodnja ili organizacijska jedinica proizvodnje u nekakvim prijašnjim elementima, ovdje sam stavimo proizvoditi. I onda gledamo prvo gledamo ove elemente koji se kreiraju. Znači tu imamo 6 klasa koje se kreiraju u proizvodnji. Radni nalog, sastavnica, proizvod, izvještaj o radu, zapis o nesukladnosti, korektivnim radnjama, nekakvim predatnica i slično. Imamo CRU oznake i to označava da se u tom elementu u skladište podatka koje kreiramo onda mora i staviti strelica prema tamo kad kreiramo ili pospremamo, a kad čitamo onda strelica od skladišta podatka prema procesu. Prije toga gledamo da li se u drugim podsustavima ti elementi čitaju. Ovdje imamo radni nalog se čita ovdje dolje, sastavnica se čita ovdje gore, proizvod i gore i dolje u drugim podsustavima, izvještaj o radu tu, zapis o nesukladnosti se čita i predatnica se čita. Znači svi nam oni idu na DTP konteksta. Ako bi ovdje imali koju klasu koja se kreira, a nigdje drugdje ne koristi, onda nju ne bi stavili na DTP konteksta, nek tek bi bio na detaljnom DTP-u. A u svakom slučaju ako se kreira, kasnije nam taj element treba na ERA modelu jer je on jedan od glavnih koji se tu kreira. Kako radimo? Prepišemo ove nazive klasa podatka i onda nam postaju skladišta. I kad imamo CRUR, znači ide i u jednom i u drugom smjeru taj tok. A na tog stavimo podaci o tome što već je. Znači imamo radni nalog, podaci o radnom nalogu u jednom i drugom smjeru, sastavnica, proizvod, izvještaj o radu, zapis o nesukladnosti, korektivnoj radnji i predatnica i to koje nam ide u jednom i drugom smjeru, a na tokovima stavimo naziv podaci o tom elementu, podaci o predatnici, zapisu i slično. Znači to je taj dio. Onda imamo drugi dio, to su klase podataka koje se kriju u nekakvim drugim podsustavima, a ovo se ovdje čitaju, kao što je ovdje tu kod nas evidencija strojeva, pratitelji za otpad i zaposlenik. Znači ako se one samo čitaju, onda imamo samo tok u jednom smjeru iz skladišta podatka da dohvati taj element do samog procesa. Pa to možete ovdje vidjeti na slici. Znači opet stavimo ove elemente koje su bile nam klase podataka sada kao skladišta podataka i tok ide od njih prema ovom procesu proizvodnje prema našem glavnom kontekstu, znači evidencija stroja, podaci o evidenciji stroja, pratitelji za otpad, podaci o pratećem listu za otpad i zaposlenik podaci o zaposleniku. I na još imamo jedan element na DTP-u konteksta, a to je granični entitet. To je onaj slučaj kada imamo nešto izvana, kada nekakve vanjske klase se koriste. Ovdje u proizvodnji nemamo niš direktno, znači ne čita se niti jedna klasa podataka.
Pa u ovom slučaju nemamo taj dio i zapravo smo gotovi s DTP-om konteksta. A što bi bilo ako bi ga imali? Recimo u nabavi imamo ponuda dobavljača i otpremnica dobavljača. Onda je malo drugačije. Onda kao taj granični entitet u drugom simbolu stavimo dva ovoga pravokutnika jedan u drugi i tu stavimo naziv eksternog entiteta. Znači nećemo staviti ponuda dobavljača, otpremnica dobavljača i nećemo staviti oboje, nego pošto su ono i jedno i drugo dobavljača, onda ćemo staviti granični entitet dobavljača, recimo sad da smo radili za nabavu, sad u ovom slučaju taj dio ne stavljamo za proizvodnju, jer proizvodnja to ništa ne čita. Znači ako bi radili, ako bi odabrao nabavom, onda bi stavili granični entitet dobavljač i on se opet samo čita, pa ide opet to kako je i ovdje bilo iz skladišta podataka prema ovdje, odnosno iz ovog graničnog entiteta koji je isto specifično skladište podataka. I razlika će biti samo što ćemo tu vanjsku klasu staviti onda puni naziv na tok. Znači na tok nećemo staviti podaci o ponudi dobavljača, nećemo staviti ponuda dobavljača i otpremnica dobavljača. Znači dva toka da idu iz jednog tog elementa, iz ovoga tog eksternog graničnog entiteta. Evo, to bi ukratko bilo to. U sljedećem koraku kod ERA modela onda uzimamo ove sve elemente, znači sve što tu sad stavim na DTP konteksta mora biti vidljivo kao jedan ili više entiteta na ERA modelu. Može se, pošto na ERA modelu odmah gledamo da dođemo do nekakve treće normalne forme kad bude ona kasnije ona relacijska shema i baza podataka. Znači onda rastavljamo te elemente kako treba, ali mora biti nešto vezano za zaposlenik, radi nalog, sastavnica, proizvod, izvještaj o radu, zapisan nesukladnost, predatnice, evidencije, stroje, pratiću za otpad. Iako imamo ove granične entitete i njihove tokove iz njih, koje sad ovdje nemamo, recimo tad smo na primjer govorili kod nabave da mogu biti ponuda i otpremnica dobavljača, onda i njih stavljamo.